kuri kvaratskhelia mu ikipe ya Paris Saint-Germain bikavuga ko Paris Saint-Germain iri kurwana no kongera barikora amasezerano ngo bishobora guhita bishyira witwa kvaratskhelia hanze ku isoko mu gihe ngo Paris Saint-Germain iri kurwana n'ibibazo by'ubukungu. Uko bigaragara byo muri Paris Saint-Germain bari abakinnyi b'imbere uko ari bane ntabwo izabagumana icyarimwe. Umentioninze Barcola na kvaratskhelia ariko turanebyibuka yuko Dembele nawe akina amasezerano ntago arongera. Yabasabye amafaranga ari hejuru cyane. Amafaranga menshi kandi nabo barabize equipe ya Paris Saint-Germain yasetinze limit y'amafaranga abakinnyi batagomba kurenza kugira ngo ikomeze kwirinda kugwa mu bihano bya PSV. So ni equipe nako muri bwa busatizi bw'abakinnyi bane wenda uvanyemo nka Desire hatari offer nyinshi ku isoko ariko abandi bari abatatu bandi ubona ko harimo uzasoka byanze bikunze. Wareba noneho iyi wing ya kvaratskhelia hari amahirwe menshi yuko yasoka mu ikipe ya Paris Saint-Germain umukinnyi mwiza. Arsenal yose bwa mbere yamwifuje mbere yuko ajya muri Paris Saint-Germain akiri muri Napoli kigira ati tabaramwifuje ariko baza kuvuga ngo ntabwo ari mu bakinnyi bazakomeza kurebaho. Ni umukinnyi mwiza mu winga mwiza none Paris Saint-Germain vinashakamo abakinnyi benshi b'abawinga nuko ifite abawinga beza mwe mu bawinga beza ku isi. Nakiza ko ubonye umukinnyi nka kvaratskhelia ukina kwanda rw'imoso wabugize amahirwe yo kuzana umukinnyi mwiza none akaniyongeraho yuko equipe ya Arsenal imaze igihe ifite ikibazo gikomeye cyane kuri ruhande idafite umuwinga w'imoso wavuga Trossard yatangiye neza champion ariko nawe imyaka afite n'amasezerano yongeye kubera yari nk'isezerano bari bashatse guhagararaho imyaka afite n'umusaruro we n'uri yawundi n'umukinnyi utakizera ko wamugenderaho. Martinelli nawe ntabwo ari kuri calibre ku ikipe Arsenal revigezeho mu makipe mezi buraya bimugendera ku ruhande rwiwe. So ubona ko ifite ikibazo cyane umukinnyi mu winga none akaniyongera buri Arsenal mu mikino yayo sinzi mba ari umwaka w'imikino gusa bigaragara ariko ubona ko idafite creativity cyane mu busatirizi bw'imbere yabo gutsinda ibitego no kubirema inshuro nyinshi. Kuzana umukino nka kvaratskhelia yazana creativity cyane uburyo bwinshi bwo gutsinda ibitego akanlocking ikipe mu gihe ubona ko batarimo barajyana imipira imbere ngo banlocking amakipe yugariye cyane. So ntekereza ko yaba ari umwe mu buryo bwiza wabuzanye bwo gutsinda ibitego wenda bitagendeye ku mipira y'imiterekano cyangwa ibindi nk'ibyo ukazana umukinnyi mwiza nk'uyu nguyu. Nanjye equipe yose mbona ko yamwifuza mu zidafite abawinga beza ku ruhande rw'ibumoso. Nge mbona yaba ari upgrade ku bakinnyi bahari kuko iyo urebye Kvicha abandi bari hari imbere hari ibyo abarusha byinshi Arsenal ikeneye. Icyambere ukeneye umukinnyi w'umuskora ushobora gukora imibare yaba muri assist ndetse n'ibitego. Ikeneye wa mukinnyi ushobora kudesida match yanabaye n'umusimbura noneho kugeza kuri ubu ngubu basigaye ari umusimbura cyane muri kwa Paris Saint-Germain. Aje ni umukinnyi wabanza mu kibuga kubera ubwiza bwabo bafite hariya ariko ngiye mbona atari ubwiza ari ubwiza n'ishusho kuko yari yabasabye gusohoka ariko n'abakinnyi baba bamubanza ari umuhinga mwiza buriya uko byagenda ko ariko kose ko waburi equipe ikomeye imwe mu gihugu nka Paris Saint-Germain bitegeka gukina kuba byibuze ifitemo wari nyuma umufaransa abafaransa ugomba kumushyira kuko byarasakuje gusohoka kwa Barcola bigeraho none Barcola yongeye kuba umutitireri. Iyi sezo yose irangiye Barcola ni udakorwa muri bari batatu. Biranavuga ko bagiye kumwongera amasezerano. Ousmane Dembele yasabye ko yakongerwa amasezerano ariko yasabye Paris Saint-Germain mu busharo uri hejuru. Bihita bishyira uwitwa Kvicha kuko we ari umunyamahanga ubona ko Luis Enrique asiga prefera Dembele yari muzima Desire na Barcola asiga mukinisha nka force 9 uruhande rwa Kvicha barushizeho Desire. So wareba rero bikavuga ko nk'amakuru l'equipe yavugaga ko Paris Saint-Germain rwose ngo yarebye ihitamo ko Kvicha igihe baba babonye amafaranga offensive bashobora kumurekura akaba yagiye umukinnyi mwiza kumurekura ni ngombwa na Arsenal rega yabine namukeneye iramutse mubonye nibyo nagarukagaho ku bandi bakinnyi bahari profile ibyo batanga mu kibuga terime ya creativity terime yo guhindura umukino Kvicha n'umukinnyi ushobora gufata game ukabona yihinduye si ukuyemo Chelsea of course n'ubikoze n'umukinnyi muri ya match ubona ko igoranye yaba game changer mwiza afite imibare yabiri hejuru iyo dribbling skills ibyo bitego biri
tuvuga ngo biri mu mukino wagoranye bisaba ko umukinnyi akoresha kapasite natirere y'impano ye, ibyo ni ibintu ashoboye. mu bari hariya muri Arsenal ari hejuru yabo, kandi n'abari available ku isoko, ukurikije uko isoko rihagaze, njye muri aba ari amahitamo meza kuri Arsenal. yaba ari meza mu gihe baba bamubonye, na cyane ko uruhande rw'ibumoso rwabo rurarangaye. niyo hantu wavuga ko hatari mu bakinnyi bahakina uko ari babiri nta n'umwe wavuga ngo urusha undi. icyongeyeho ni abakinnyi bombi barimo baragana ku musozo w'amasezerano yabo, kuko yaba Martinelli yaba Trossard barasoza 2027. bivuze ngo iyi sezo nirangira baraba basigaje umwaka umwe bombi. ntekereza ko mu bigaragara bashobora kuba bagerageza wenda bakaba babona amafaranga make muri Trossard muri Nosama akaba yagenda, cyangwa se Martinelli even cyangwa bombi mu gihe baba babonye bashaka kumurekura, kandi aribwo bamwongereye inde Trossard. umwe muri ntashaka kugenda, bindi bakoze kwa Maguire ni uku activate umwaka wari usigaye. ni ukuvuga ngo rero ibihari ni uko ubona ko byanze bikunze niho hantu Arsenal ikeneye umukinnyi wavuga ngo uhoraho uri buze kwidistinga mu bandi, kandi Kvaratskhelia turabizi uruhare rwe kugira ngo ikipe ya Paris Saint-Germain itware Champions League umwaka ushize. ni umukinnyi impungenge mfitemo nuko Paris Saint-Germain ishobora kuba yamuhenda kuko aracyafite amasezerano y'imyaka 3. bivuze ko ikiri mu murongo mwiza wo kuba yagena igiciro, babyanga bakamukinisha bakazaba wenda bamutanga mu gihe yabanze kongera umwaka ukurikiyeho, na cyane ko ibyo atanga mu kibuga ni byiza, amaze gutsinda ibitego 12 na assist 7 muri no sezo. twese tuzi uruhare rwa Kvaratskhelia mu gutwara igikombe cya shampiyona cya Napoli we na Victor Osimhen. ni umukinnyi wamaze kugirwa kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Georgia, ejo bundi yanatoye nk'umukinnyi w'umwaka wa 2025 muri Georgia. ni umukinnyi ubona ko ameze neza, kuba ekipe nka Arsenal yamwifuza birumvikana, gusa Arsenal izakenera kugira abakinnyi bamwe na bamwe igurisha, kuko biravuga ko kuri uriya mwanya umwe muri bo agenda, bakavuga ko Kai Havertz na Kosori kuri Gabriel Jesus azagenda, bakavuga ko Mikel Merino birirayikiri ko ashobora kugenda kuko bazagura mu mediateur nkuko baravuga Sandro Tonali. Sam Kebe yavuze ko prioritaire umukinnyi ngo uzahenda Arsenal ari umuwinga. niwe inakeneye ariko niwe inakeneye urebye, kuko cyane cyane uru ruhande rw'ibumoso nta muntu uhari pe. ubwo rero muri abo bakinnyi muri izo ngwiza murongo nyinshi bashobora kuba bagurisha, nayo mpamvu ubona n'ibintu bya Kvaratskhelia birimo biragira imbaraga, bageze amahirwe bakaba n'umugura, kuko we bahita bamubara icyitwa 100% profit, kuko ni umukinnyi wa academy. muri ubwo buryo azajya munsi bazagurishya muri miliyoni nk'ijana gutya, ntabwo bajya munsi cyangwa 80 apushinze, ntabwo bajya munsi. bamuzanye hafi 80 n'ubundi bamuguze 60 gutyo mu kwezi kwa mbere, ariko yari arimo arapushinga nawe ngasohoka, nawe yongera agapushinga amasezerano ageze 2029. afite imyaka 3 ku masezerano. Reka tujye kuri mbere yuko tunareba kuri Kvaratskhelia, reka turebe kuri rundi mu winga nawe. Mukanya Lioness yavuze ati turabizi neza ko hari abantu bo hirya no hino bari gutera udutero 10 bareshya Michael Olise kuba yasohoka mu ikipe ya Bayern Dominique. Ati Liverpool yaspendinze miliyoni 500, ati turabizi ko yakongera ikazispendinga, atari ko reka imbabwizo kuri ti nubwo byaba ari miliyoni 200 not for sale. Olise will not be sold, not even for 200.